Who is Lord Krishna for me? बन्दी गृहको अवतारी पालनहारी कृष्ण, कालो रङ्ग श्याम वर्ण कमल नयन कृष्ण, नटकट बेला बाल लीला माखन चुर्ने कृष्ण, माटो खाने ब्रह्माण्ड देखाउने यशोदलाल कृष्ण, कालिया मार्दा पुतना मार्ने मयूरधारी कृष्ण, माखन चोर्ने डराई भाग्ने लीलाधारी कृष्ण, हात गर्ने पानी भोक्ता कोमल बाहु कृष्ण, गोवर्धन उठाई रक्षा गर्ने गिरिधारी कृष्ण, बाँसुरी फुकी रास गरी माया सिकाउने कृष्ण, वासना र प्रेमको भिन्नता बताउने कृष्ण, रण छाडी युद्ध जित्ने रणछोड कृष्ण, कंस मारी युद्ध गरी परम ब्रह्म कृष्ण, भुवन सुन्दर पालनहारी मनोहारी कृष्ण, राधा नामको अर्थ बुझाउने राधा प्रेमी कृष्ण, धर्मको लागि शास्त्र उठाउने सुदर्शनधारी कृष्ण, अनुयायीलाई मार्ग देखाउन गीता गाउने कृष्ण, शब्द शब्द अर्थ शब्द सबै शब्द कृष्ण, शब्द शब्द अर्थ अर्थ शब्द अर्थ कृष्ण, लीलाधारी बंशी मुरारी राधा प्रेमी कृष्ण।